Nendeni kote ulimwenguni, mtangaze habari njema kwa kila lugha, jamaa na mataifa, mkiwaeleza upendo wake Yesu, jinsi alikufa kuikomboa dunia yote. Enendeni kote ulimwenguni, mtangaze habari njema kwa kila lugha, jamaa na mataifa, mkiwaeleza upendo wake Yesu, jinsi alikufa kuikomboa dunia yote. Kwenye njia panda tusimame tukipaza sauti, ili watu wote wasikie habari njema, watambue kwamba Bwana Yesu anawapenda, watambue kwamba Bwana Yesu anawapenda. Kwenye njia panda tusimame tukipaza sauti, ili watu wote wasikie habari njema, watambue kwamba Bwana Yesu anawapenda, watambue kwamba Bwana Yesu anawapenda. Aliahidi atatuma Roho Mtakatifu, ili atuongoze tukifanya kazi yake. Ndivyo tusiogope, tuwe wajasiri, hatutaachwa kama yatima. Aliahidi atatuma Roho Mtakatifu, ili atuongoze tukifanya kazi yake. Ndivyo tusiogope, tuwe wajasiri, hatutaachwa kama yatima. Kwenye njia panda tusimame tukipaza sauti, ili watu wote wasikie habari njema, watambue kwamba Bwana Yesu anawapenda, watambue kwamba Bwana Yesu anawapenda. Kwenye njia panda tusimame tukipaza sauti, ili watu wote wasikie habari njema, watambue kwamba Bwana Yesu anawapenda, watambue kwamba Bwana Yesu anawapenda. Kwenye njia panda tusimame tukipaza sauti, ili watu wote wasikie habari njema, watambue kwamba Bwana Yesu anawapenda, watambue kwamba Bwana Yesu anawapenda. Kwenye njia panda tusimame tukipaza sauti, ili watu wote wasikie habari njema, watambue kwamba Bwana Yesu anawapenda, watambue kwamba
Yesu ana